Chito nabo tugochigutarira chi county ebi negati yebinke biria urachikwe manyea na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchoreria bwabo nabo igo na kibakwenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Spexels Opticians abubale si clinic kiagudika ime yomuchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana mwanju muri Ndizi TV na ndekera to ndeta ko baime yomuroberi bwenza kabisa to wakirambye mana kero chore tikita seni kyo na mbeyemo ege gukorosira litukuri yao kirema ndo yagize 12 mpaka 17 ande buna botambe kera lituko to bwate section yitu igatwara akora interviews twara akora enkwana yitu ya bene na litukira Jumatano botambe to twakwanda mangana ao anena ali alengete to sira gisemi no to kosira emeroberio ao mete no nyina mangana finance to ko tano monto finance ora to so mina ki ujumi yako ngirenga kyo kwa jano enebes enda matukanga kitoko konya no na abana kitan kibao konyu igotali ne ras mebese mieskuru yoga kolende duga twakorobo semi au sumurubiri bwensa keneli tukuria Jumatano igoli tukuria Jumatano rero gire kitarikinye umutie nyino yokomi umwaka ujirubere meronge bere naisato ekera matuka enda konya kuminyoka sana ucharara na boranyo tura ikirani ndoto yao lakini ochunye ikirani bwangu kolenda bagani bane baikira se studio kondo yo mutanganire umete bateana enyoni ya mambia nere konyoro mosi na ekero kwa bokire mambia na urate moboba ande kubwate bahati itakuwa ni bahati yako iko mugeni no mutangani ikira se studio kera bande balenjira goja bale tokwana mangana manga ndeka litukara kwana igoro ya Autism tore na merobe kiba begire center kyakoru merobe kiba begete bune department yabo osekiombe bakoru babegete elinde basire merobe ya Autism asensi ya Kenya sasorongurwa Gusii otaira amangana na mange tigamweli baga ara introduce ara myekaniko chase no banya no mumanyete kolende tigamwaligani asemambia boniga nero Ndizi TV bansumuzi asante karibu sana yamana sana bia sana yamana kwanya wika mbona naikire asante asante bia mbona asamuleta ngoro kwa Jairus Kibagendi ugeto koropa ketutu Jairus Kibagendi ugeto enda yanjo professionally on the psychologist na ndine board member ya Dazzling Center for Autism na ndi currently ngo karotora mangana community sensitization kwa nabantu kuri mangana ya autism iko ngo coordinating na ro project yoko kende asebi nyoro kwa nabantu kuri ya nkito gukora se autism bia sana mwanju muri Ndizi TV ono wetete na Jairus Kibagendi amete bantu bara Kibagendi no mweshimiwa muro boy na ngoma tena mboge tuto kurwenda yanjo ngono boy na Kibagendi muro mwa kale kozi abo gitaja watu wanasema Kibagendi moi
Toto bionde. Yes, I know Njumuri gani watori na Jaira sema mbi yaboniga abandi ngoja bali baadhi kuna wengine wanakuja wakikuja kwa ndani ya nyumba ngobaleta tole erinde na barabuto kwa na mange asema mbi ya aboniga. Biasana igogenda gutubwati asema mbi yaboniga ekadori nere asema byabona twene kune bintu byonsi byagochere asinjira urali tukwera nene twali kwa nugwete na twakwa na Autism ne twali tukwande mono oteri nango korabale go sensitize ya kenyoro abantu ba embrace ya mangana abamanyena no yo muntu wato muchando Autism dori mochando monene montara asireri ne twali kwanda asema mbi ya aboniga boy gona maidena na maidena ngakyagoririo mete gende kwate apege songo monto no koririo bongo po monto na kina bono njina bogo stadio de no monto yo obwaye digirigete na Joshua ndigiringa kijirega lakini nembia sana kero to chaka Joshua tairere ta ko babu lakini nchino onde Joshua abia sana kero to chakera mangana ya Autism abantu bange mbali ku understand Autism ninki eno rongo rwa Gusii tora chakera ngo Autism yenireriye chailas wono tingonya kunyora malita yake Gusii exactly go explain na botokora tumeka ya explain go songo ile to break down ngora Autism ni gere neurological developmental disorder igongo affect ire affect communication na social skills chomwana okonyora mwana taliko develop muna bana bande kawaida yani bintu bitokora kanga milestone okonyora mwana ngoiburware oikaransa wagura otara kwana bintu bnebi okonyora mwana yewe na Autism ngo affect ire communication in the first place na ngo affect ire milestones chinde buna buno go kwana ku na ndebuna na nyino kwagura ku tokotanga Autism is a spectrum igekere spectrum umwana naba kwiburu nyorare na ari meiring enjoget ando ndina ba kwiburu bwate Autism lakini ole romwanga se bintu gete igekere spectrum nyorara abantu na abantu bale great people in the world babwate Autism tima itinga no maite Elon Musk Elon Musk is said to be on the spectrum. Oyo ndina koro kamarangare koro kuna Eminem otera rap and kong. Ramanya kana gutwara Autism. Igo abantu bali bakoro ku high functioning autistic people. Na ndo mwanara konyora ole nsake. Igo yo spectrum to gotanga bonsi obaliga. Common signs inchiro across lakini ndo konyora na role asegeta ensake na role very high na role igoro yote debena no mochandoro lakini ndari mochando monene oragere ebintu binde muntu taikira ni endoto ya ikiagera muntu bara dena Autism mwana yo bero Autism tawigera ndoto na mbaro baikira ni endoto yabo anene kero banyarire bakorendwa obosiriri butayi biasan ekyombeke ekimokorwa ya dazzling ingerekie kana bora kwane na ingerekie ngakigotoka ikiaro muntu na taiko mayana ingerekie ngakigotoka ikiano kuru by now yes sana Well, Dazzling Center for Autism school ya Autism specifically era ali nyange na Maiga nyange na hospital kuru Maiga tubugata bana gwikira woni gaba ikire 14 tubugata bana ba Autism specifically na and we try to take care of the children wholesomely yani talinga masomoka ngo tubugate abarimu basomerete Autism someta special needs igo mwalimu wengo ngokora kwanyaro mwana ekrasimi ntubugate muntu ku occupational therapist yo nigago konya mwana nebintu biribona toko biko mukonya twale independence kutakatero mwana ikasagwe korera ibintu erebieka nalitara twikuruka bana di ngana neto kuruka bana aba tutali kutaka na tota kirigendere utubeko oma lichara nelingana ntaka tutike utubeka pi ase kuruka bana aba lichara no muntu tanyara kora kende gionse pi but abana they have abilities when a child comes to Dazzling Center for Autism niga ko ba cared for all round
academically in terms of amasomo occupation therapist bono ngomokonya nebintu buna motor skills abana bari bakoiburu babwate autism ngorigere tole signs and symptoms okonyora umwana nerves charge very sensitive onyatari kunyara kubwata no negintu bi kontu bwate occupation therapist yali okomokonya kunyara kunara bwate ebintu kora tole toilet training umwana omanya kugenda echo erieko omanya communicating ona natakira kugenda echo engota ebyo mwibuli onega gose guardian yanega this is what I want go bana balan communication social skills ngota ya matari na chira chiko baegali kubabeka amo kuba koli ibintu biraba konya ko improve social skills nande in terms of diet ngurigire tulinga umwana oyo ningiakoli ningiatalikoli asengenjo by the way umwana obwate autism ibintu mbira abana babwate autism largely konyara mbabwana ntikolia however namna to spectrum amanda konyara ngoli bali na kendenge kobera number 1 kintu kibwate skali nyingi most of them ko make baba hyper skali ne dabana abana ba autism voka by the way mwana ndibwense kera lire kintu kibwate skali nyingi konyoranga bwate sugar rush ono kera mwana obwate autism lire kintu kibwate skali na kunyora very hyper kera very hyper konyoranga occupational therapist yulina manyete bintu akora anyare ko bagakora kikamu calm down nalia anyare ko bagakugende class bia sana iguma jumuri niwe tena twendete gukwanda mangana autism nitugara tutakaturire na amasomo abo naralia ikiara barabu na they are pattern bashari yeto sense yetu ya Kenya ende jamsinga gutwarusire rite twathagire cold tinyi bono mambia ndiroro buna umuntu lichara so mwana lichara eite kolengana na chaira sina tabiri diete nitakere gutumekwa asoro ngudro gusina umuntu tabwata mwana lichara mwana utalichara akito turigire na ngaki atakere kulindo buna to dena school ya destiny ngaki bakare kulinda abana baina kina abana bakonyekire inki gyarete mugachaka eguse school ya gachaki wa Jairus school by the way achaka tunawe babwata abana babwate autism mwanzilisho ito akora kuna James Getenga Olisiko ya Kenya boniga obwato mwana very brilliant girl koroku Tatiana nande ningote magano Tatiana nga boniga Tatiana ale integrated to a regular school nande Tatiana niga beta number 3 asa bana zaidi ya 30 akaba number 3 anda tanga ina sesabu kabisa igo ngwika to kambe kore ya abilities cha bana lakini dazzling mnego chaka abebuli amangene obwata abana obwata special needs niko bale stuck at home bakumetinga umwana ubona kingomokora maete genteke nepine mwebuli koba in denial for a long time ono mokonyaro mutanya ko body god why me kakinya saa enkieke enchinga kicho chiri chinga kichiko sana so mwebuli ona abebuli baka chamolende baka ikanyora nga Bible bande bayirira abana chiskuru chicha regular kwanyora ali mwana taliko ba supported mwana bali mbanda stand ti mwana kwanyora mwana itiru oyiru na chinde tare chukora rora na linga taba chanda kwanyora nga no toilet training takole iri ona akokoraki agwechirecho abali bagara kali kubatabana ona ikanyorekana nga there is need for a center ya bana special for this specific condition ndeli banyare ko babanyora se bakuba understood ababuli abagachama bagachakaza community based organization that community based organization ekalili to barabuko put up a school ya autism specifically bia sana manjumuri bona boto ujumbe yawe na ngakiro cyo mujando autism ngakyore asebinyo rutore na ngakiro gitro nyukore kyara abantu bari bata bosire bada abantu bari wikaboniga abayibuli okonya babisita abana babo umuntu atadigo syo katena akibona kigucha korregara bana jaira sabena umuntu akonyora abwate obuoba asinjira ya abene okonyora na mangana naro ani umuntu akwobo mangana gete igoro ya mangana autism munda gusko lakini ne elina school ne registered ne school registered na ndene school run now as an organization known by the National Council of People with Disabilities na ndino nyine project togo karabona yoko sensitize community nga
we are talking about autism as a community, iko tole supported financially in National Council ya people with disability. Iko ne registered ne recognized kabisa mondra ba koreto. Ena kibono mo kamo identify bana ba cha se school ekiara na bonyoro mo ibo na raria na rosjiru na ngomo reta ngakiba bana ba ko identify ngakiba go chorro ikia bana mtoto to bakonye no mbali bara FC binyorali kia na bonyoro bana mbaro bataraika as a dancing center ko se center ndio onse as county ya Kisii na Nyamira. Bono mostly ko nyoranga referrals mwebuli ndo mwebuli mbanyaina mwebuli ndo referral mwana ngo referral mwebuli ndo wanyoro ko bangochire nande go sensitization yeto kora ko communities bono mna to ko gende binyoro atwachi kwana igoro ya mangana autism ko nyorore nga twachakire konyora abantu bakunya kubolinga igo mwana we nakonyake igo bono awareness yeto gende to kora gota konyere konyora abana bagocha but mainly go chaka mna twachakire to gocha gocha nigo yabeire referral mondole to mwana gosomanya about dazzling ogendo orota bya mwibuli ndo bwata mwana bwata autism nga asnaro mwana arakonyake buya sana ngwete ngote bina Cynthia Oikire no ari ndani ya mchengo timitu sitokwanda sinze bini mutimo kagoje kia nando mugeno niko chare tuchiko banande SSTD kia tusiko yandra boto ko re kia biro bitu byanto komyo hena takana to ndra sinze media studio inde to kwirana Cynthia nera so to yandre bamoja agokwana asamangana re to kwana igoro ya Autism bato tena dazzling center alia angori ribare igoro ya bana ababwato mochando lakini litatu taturusyo ndina amachara yeteri ndiyo tetutumeke Autism abana bali batu kera ekarabana basiri na boranya kwa bekire baya ntobwati bantu bali bacharansensi ya tayo kera moda na nelichara no na bokoro kulichara lakini ndo twarusirengane na machara tayo nagia garina abana abasirwe bakonywe ugesa mutgaro tutumire ngo chumbe yanga kiro cy'abana batakire basirwe nande mo cyano kiroje ogerede no na abana batarasiro buya asoro muri dro singwe na dora sentunede ya kabere ekarabagani bane ngonyora baikire bonsigaiga igobono Cynthia na ikuja hali tuendelee asemambia bana tusikie na Ndizi TV bwansu wa Gusii. Ndizi TV ubwansu wa Gusii. Ndizi TV ubwansu wa Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko wa Gusii niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu wa Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ine
omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gokora obonchereria bwabo na boigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma gochakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria enyagitari ya World Fit Health Center iyigotoka imejuma chokisi nigikorwa bokorore bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito tatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Umwanchu murigereria wege taseni kendi zitime na kwariganija somoroberio wege singa kema seseni ya keri tukule Jumapili kuchakira chinsa 12 weka chinsa inye chamambia ase kuchakira chinsa 12 weka chinsa 12 nenusu tokonyera matero ama toereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu uchakira chinsa 12 nenusu weka ense ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo kalira bikone tenye basire moyo kalira makumya tatane basire
Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere abateri au irinya gusanga mu 90 masemo akachisiza tumwanchumo ligereria nonyore request awa asogo saboko tera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakoligereria egesinga kyamasesenia wesa molere amaseseni yao Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA vagutumike curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare umuchubo sungo Gusii Duplex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Manchumari Ndizi TV nande kerwanda takoba imeyumuro berio bwensa kyabona mambya nekero tore asense meduga twakwa na mangana yisemi au ani tugura tore kwa na mangana Autism ngaki abana bale Autism medin twate amalida na tutari utumeka yeke Gusii ryukonya gutumeka nakitwa kara tora ababeka buya atwa ngaki bakonyora masomo abana bale Autism ngaki bakonyora masomo kero abageni bana bara studio itangani ntwari no magani motangani ola kwana birata tokora introduction ko ndende bana twabeire joined ne ready and bagabata na ladies first lakini bono rero bono ntweka gutangana bana montomani ko ndende amwe alibaga anera arato kwani aratebire ningo tumayosuka ko jibosio asemambia bana tosuka ko ndende kanyara tutomera uchumbe yao betera sinambira seskine igurawi 0792192834 na bana studio to devina kiro cha bana batakire basirwe asiskuru jino ne serikali yabe kireme ruberie isaine asogosira bana chisenda njiro chisaine cyogosira abana aba since ya Kenya nabo tutumira uchumbe yao nande na kyoro je batakire basirwe no na sebinyoro bale konende tino takanali amange karabagani bana bala studio madam karibu. Asante sana. Sasa naboko tebyo mwanjumuri na eningo ende tumagusko juko konya twara sukira sinini bona naboko tumia ekiba sauti ekikiaona ko ina naboko kebwata iga rendo kwana kabisa mwanjumuri amanyiri ogiriao na nda amanyiri etariao. Asama dita nkosi wa Kisii and Nyamira kuru Dazzling Center of Autism. I'm a board member at Center Dazzling and a sister ya Nomoke na wate Autism. Yes, apart from that nchini singo kwa Nyamira. Yes. Biyo sana yido wate board member ko Dazzling Center. Bakurira mangana Autism na abana bari bwate umuchando yo barore na aneka twakwa na Jailas nande na abanta bange ntote bano muchando inoro lietande twataka kurusio abanta bange bagote bana na habina machara ndwali rusio ndwali delete kabisa no to sire ko delete naye ozena ayotaka tete atigara ya to rusi pibana bali machara ekiagera mbabwate chitane chiabo nabo kono amanyite gento ararusi ni redio umwana nare agotago diaringe na dunyure ni yaringe nale ogo waka music instrument amanyite egi tokonyorera abo getema binegi takonyagotara na kero kinyumba nare esabu mono sister yane ere no amanyite esabu yana kwa kesabu ni gentege. Yes. Koringa nae Cynthia garuto kwanda igoro ya Autism. Emojando nororo lakini abanta abangoroje na intubune community ya Gusii. Ni tuga twasireri abana aba.
ana kyothe githuro jina tukuro mochando tumana abana aba kibatoka no na somochie ose as society tari abana to tusireri tageto bakonye korenga naye abana aba egento getangani omoibori yaye anje omwana oyo omunali eke mwanje kurume yao kosoka isiko gotebia abantu igoro y'omwana o muchando tokobo omosoki isiko nyone school muire school onyone talent muile talent omanye talent yae neriri mapema omukonye tigakubisa abana abanyumba yes rabakoranga abantu bakucha kumwanga lakini aibye kumwanje na abantu ngora abantu bakabambancha omwana oyo biasano manjumuri gabonoro jine set yani abere complete karto na Cynthia na tuna chaira sikega tuta kwa na mangana yotsi mwana kabisa tuna tuta tusira bana ba ekraba gro dancing center ngakto sira bana banyora amba manyi ikiara nto batiga zuko batiga na bago mete usiko sira yo monto na bago nyora mete no ninje na ndega Brighton kudumia ge na rako bana tin siriri na jitanga tindia iko kiro monto ikasiro bana dangira na se chaira smiro berike mo begete bana dancing center kwene kuna abana aba banyora masomo na basic education ireta keire nimero birie au kurwase za dancing na se binyoro bitwetanani bono ali dancing center for autism we got to go very specific with abali mutagete mwalimu wasomere special needs or understand it mwana made nonye na mwalimu wasomere special needs no konya sometimes tabwate kyoko somya mwana oyo bado ngolike telinga mwalimu ona kwate interest yo mwana at heart na mwalimu okweru asenga it's not easy but teliga siraisi ko mwalimu so mwiboli bo mwana what autism so any special need bona ngulire tulinga abalimu ambali passionate about ko mwalimu bo mwana oyo kurabuna ntwa konyoranga kina gotenga occupational therapy eri egento kia mana sana se bugimo bo mwana oyo omwiboli oterete mwana oyo se school ya special needs na dazzling ni gagotwara mokyo mono gagotware problem ene no nya financial yesingenjo umwana onaga net services chia occupational therapist igonya tamwirite school ya specific era konyo mwana specifically ki mwana takete ni gonya rago spend a lot of money nyakitali kuire mwana as occupational therapist chinga kichinyingi ilekero mwana achire school na dazzling center for autism must bwate occupational therapist ro full time okoro mwana daily ikokonya mwana yo ko progress wango sana komentanali ateba early intervention umwana ekara konjira mapema eko baraisi aso mwana yo kokariki ko improve wango sana asengenjo age yanke ko chakire myaka 3 ega ere prime time yo mwana kola ni binte binge sana ekero mwana olitu amonyorere at a young age 3-4 years ike kuba wango sana so mwana likubwata bintu mwana na bago chata matina tele training within 1 month kwa nyaro mwana manyere ko gendecho anu mwibuli kuminga what do you mean mwana na bikere pampas korbuna lenge korbuna ibuli tupaka bona mwana ikere 3 years mwana manene ngombekere pampas lakini within this short time mwana nyalira kabaga kora kikakumanya tele training iko we are very specific no na gota ina ndiri even in terms of meals our meal plans are specifically tailored nga umwana oyo oyonki akolingia talikori talinga tokuba kero muntu keri tobwate asekero muntu tumatenga oyonkuri ale ke talikori yeke oyo nanchite ke tanchite so that to avoid ko ba chindagara chiri ko bakora baba hype bia sana Jairus mana kan gorena Cynthia kero mocha abon amangana ya autism abana aba ndo bakerezana no mojando le gose ne nabona karo twanya ro mwana yare tari mojando le monene ndo montaru sibirengena tari mojando le monene ekero mwana yatokire as a community gose asumoji boigo abaiboli bare baadana no kuragereriwa Cynthia wanda ne nasio na kuno ne podio le asense meyo na kyoroji ne lina abantu badere no kuragerera bono be medo montegara gorwaja gro tane kasi ko bono kwekwerole na wadere no bwate sister yao yani umuntu twaro mujano bane baba bisa nyomba na kyorato de Cynthia omujando no monene nande no muke oro monene niryo kubisa omwana nyumba niryo tarasoka isiko omwana oyo omwire school omwana oyo occupational therapy uno mujando monene nande omujando yo oro muke ekero ire tu omwana ogo
occupational therapy and omwirete skuru eskuru tali lazima agenda ngasomi muna abana bani abukudu tali anda somi 1+1 yaya eye mostly abana mbali komanya otumia kwende poti eba wichirecho umwana yafunzwe kwerende kogendecho etali milestone aya umwana ya afunzwe okekombe yokubwatugo umwana ya afunzwe nakia kurusige ndeke asayamo esani kera kodi koragero nyurusige yo nire chikumi that's inegenda achi aya another thing ikasteyo abatuki mbaramanyanga inkike ko cause autism yes Gabon mbaramanya Tikamente Brighton kitikan kwana nabo kusibamento number 1 it's against human rights kusiba mwana bakachinko dio sibeto mwana nyomba bosi wale man it's against human rights it's against human rights number 2 umwana kera kwanyo ring mwana na what special need sindia tenga mwanche banari the faster you accept the faster you help this child ekarwa discovering umwana na what special needs tigeto digango masabina kara segete bakungwe chiro banya kunanga ayo yango te umuntu naro kare kusabira abana basebuko kare gukora tikana mangana ayo bosabi buganga kuira uwancho kana ni umwana kaya kare kwacha go deciding ayo mwana nyakitali banda kugenda kwanyara umwana chinsemo chinga kichira chire kwanyara oitira prime time abanda ko kwegeli go ebintu very basic amangana yo ntumanyete borogina oburabe Gusii sembo timanyete lakini tikatwa tikakara mwana atokiro bwata special needs tikatutige piko depend on you obuganga obusabi obu tikatuira abana abanyagitari assessment karba kolero assessment kwa manyanga oyabwate epilepsy yabago konyo oyabwate cerebral palsy yabago konyo oyabwate autism oyabwate autism nigago konyo asenda mwiri dazzling center for autism Tua manyanga nyakitari is very important. Assessment is very important. After assessment, kwa manyanga uyabwata specific problem yerega. This is what this child needs. Ebyo Cynthia, ngomondo identify mojadura. Nika kiko ora identify umojanda so mwana oyo ekiagera umwana okengwera tawo cha dancing. Karomoke. Indio identify mojadura ningo gonye identify. Naba nyakitari suno moiboli. Thank you. Okay, umwana kera ko iboru. No maite metinyiga wike metinyebere na wento kora na wento ko ikaransa na mai na wento ko smile na wento yan milestones muna chiwocha kocha kurubwa na wocha umwana oyo omuibori no na ibeka na bokora umwana oyo kwende muchando na arabwate umwana ikire umwaka oyo monenusu taratara at one mwana kere kiro mwaka oyomo uso mwaka oyomo metinyebere na wene tatare in normal situations na wene tatare but mwana ikire 1.5 taratara okora there's a question mark here mwana taratara umwana oyo ngoikara at 1 year tata mama mwana tarakwana almost 2 years tarakwana gentekyo at mwana kere 3 years buya bwana boko tanga no umwana na bwate mechando naboko muira aso umunyakitari bwabana biek amurigereri agotebe mwana yaya na bwate autism on top of that naboko muira occupational therapy therapist igabu none na bagote ere amenta so umunyakitari bwabana munatebire umwana oyo na bwate mechando ngira nase jera si abibona baratena by the way muri Ndizi yakana tubate simambe muibuli omongo chare nere arato side yae kiara le twaro bedina wika tukwanda mangana yonsi kurwe skuru muibuli torena kia mangana ujike tutege tutete kurigeria nene asumuro bulwensa kiego sa sumuro bulyo ne naki totigo bosire tumaina abana aba ngokonye kabana kiego na dancing center yajire ene kuna abana baramukonyora bale equal education mina mwana onde bwensi Ozaribo. Agabegere bya se na truvaniri. Nakiye kwa na dancing center yajire kuna abana aba banyore rights bina abande. Umwana kare gwenjo isikali mede na mbabwa talent umwana wako mupira kwa mwana tari wako mupira umwana bwate autism na bagwako mupira na bako biyigite bina madam atotebiri asenjira ya bene. Ibana kitote umwiburi ngo chanere atotebye ayu abiratatu. Lakini ariko kubodi chairas. Umwibona bakorana umwana okamubwate ni garama.
oteana ngakingo mwino dancing center gaiga chibese ngakingwa kana omwana ona atagete special kids gete yama chikoba ni garama na kibone garama enero ronero ne mwibone ne kyatagira understand ya omwana onere na babu ken mwana ondo bwensi ona gotenga kutwara mwana with special needs nigere taxing emotionally in terms of time na nya financially ego odoro mwana special needs taligenta kiraisi muna gwate ebire na beko ba sometimes singo bwate ne bwate garama lakini nde okonyoranga abibor bande mbalo taliko okonyoranga na mu ibori tabwati gasi osta konyara gokoraki wakana na school fees ilto wakana list dancing center for autism eserikali munya kubekero mukenera kunya gokonya ngorangora singe nchobono muna gusiga iga town within town setup yetu tubwate school ibere chibwate chira handle abantu ba autism Kisii primary ne bwate autism unit iyo yarakonya mwana what autism asomwe buli otanyare kwa kana school fees ase dazzling tater nande getembenero special school ere bwate chi conditions a wide range of conditions chire chinde chinyi ndatebenga advantage tateba se dazzling center for autism ne libono you see as a private institution nere nkonyarole services chire specific to the child compared to a public school tebe mwana kugenda Kisii primary na batanyole attention directly yo mwalimu one to one gose anyole occupational therapist on a daily basis iko ondo kwe oranyare kwa kana school fees sasa asebuna dazzling center for autism ningera babo konyo bonene asale ohiyo tanyare bado there are public institutions ara iromwana akonyeke bia sana Cynthia nkikiragere omonto arete mwana wa dancing abanyanje ni bate autism center yani nkiragere mete igende gyonse twaro buya bwae geten nkiragere mwana bona are dancing oyo totebi nangere kigorojina kirarari ekarunda arete no mwana gete no moirione are mete no mwana kinandali ekera kiro monto asemere diro mwana wa achikoba egento hekomokonya samatukaro nkimwana raje dancing Cynthia egente getanga ni na jaida siata evire ntobwate almost kiregento under one roof and like umwana cherere school mambi agende tabe Kisii level 5 ana chiko pale kwerende occupation therapy anda chiko romo umunyaktario adu muntu bwato umunyaktario bwa abana ogocha origereria abana iyo agocha igo telingo mwana na arwalite na bagatanga lero ngocha ndigere check up ya abana ocho origereria abana na that thing ntu bwati bana bange so omwalimu na bagwe identify something unique about umwana oyo mo umwalimu akwando like 4 kids abana 4 ne banaye tokumanya umwana oyo abwate oyo are good in this oyo are good in this kiro mwana na chibesa bagwa kanali ni chinke in a way get for bills yakane rent yakane abalimu omonyene at the end of the day kendinge yakonyora it's not profit making services ni chinge chiro yes na na bumu yago chatebenga no mwana one tari gukore ruga iga tinde getika ntegetiga omuiboli no mwalimu baba wikaransa ba make a program na kyumwana yategeta somi by one ebia sana achire how long dancing center ya baire dazzling center ya baire koro 2018 kugendera gwacha twatwalira abana bange au wana kinata kamanyena abana mbare ba konyekire torate example ende kia totebena 2019 baka 2020 boniga ande bina toja kokotaiga umwana naro orate example na chetalia okonyekire ikabone gose ba konyekire chela. In fact, one of our success stories. Mamu mwaona wale naitwa. Mamu wale. Abona. Buya sana. Mamu mwabakago jatatuambia. Iko majumbere mamu mwabona haro oireto mwana sense bia dancing center nangoja ratoteina ngakiaro che umwana we akonyekire kurwa sense benere ngaki yabeire zero asense mekia mbale mbobeta abana ka muroje na abana nirita ditwate aturisio na haya amachara
antuta kitiri tumeke na ayo mwana onere ne value abwatengia sana omwana oyo Jairus na abwate right buna mwana onde bwensi kya antu barabaga bane na mwana oyo abana tiga jande omwana oli abwate rights buno mwana onde bwensi na nde kwanza nikabwate special rights asingenjo ndokero kutukoroka disability cards nowadays ikoro mwana oli abwate disability cards ikara kugenda ndonsi nikakwa first priority igo umwana ona abwate right to education rights to human rights chia igo actually serikali manyanga no bwato mwana umusikirete nyomba tari gasoka nano mugasarro mugasoko se kuka mungu mulino kale ndagera guse ngomokorero kende gyose kubailete human rights chia ayo gusibana ndo gusibe engake ntambe sana igabana abani go bwate human rights chia what rights choose people na mwana ndo bwansi bya sana Frida mukaya on the na mbuya mono Brighton na kitwanjire to muroberi bwensa kiagara nigo koreta bageni ao nande abumbuye mana sokoreta bangana Autism tigato sira abana mwana tayo otali bwengenjo ekera iboirwe asense Winfrida odabego kwamboka jone odabana nkwanira bagani na ondime yomoroberio asante sana Ndizi TV obwansomugusi mbuyamono tigato sira abana batwale ebyewa ao ekiagaranya sana nere nabo mait sawa yanatuma ujumbe yake na adhiano alime yumorobi inchine naftal andima adhiawa nimepongeza kipindi sana salimia Jailers na Cynthia waambie tuko pamoja iwani ngandate kwa babwati ama ngana yu nama ya Brian Mochora anasema kwamba kona sisi adhiani gatubwati sana mbali bantu mire SMS gwetera ase umtandao one buna Brighton makori badhiana wanapongeza kipindi na badhiana mbuya sana ase ogo cha studio meto ikatwa muregera bintu bi na kana abantu ndinde tadaza mutumure gre siasa gre tuko tadaza mutumure gre bintu na bigo ko metena na bana siasa to ko jora abana batakiri basire abana badali na lazima tukwana siasa gre tuko January December aya naro dena anere Jane mukaya dena mbiyemono bankwaneli abagania studio bamboreli omwana kero ajire asensemenyo ya Dazzling enaki agokonyeka nande enaki bakokodeti na Bible bakaba tigoro bose ngaki uba mateboko bakati ere boarding aboko ramineti boarding erose nakina bongoro na chena ba minetio ne boarding Dazzling Center for Autism nigere day school schooling abana bago chamambi sambiri ga ande ba yuchiza sana ne saa 9 bya sana nara wadebana oyo mpita mumanyi ngode ana abana tigabasirwe babori na nkubwate na bane serikali elikwene kuna emirobelio ao yabekirwe eliko konya abana aba mnashirikiana na serikali sinti Council of Disability tunashirikiana na wabuyapi yarango chabali school bara aligereri nkiyana kya magendererale once a year ngo chabali ngo koleta bale some equipment ba to machibesa chiagora equipment che school bya sana krato ndrete asimambi yaboniga Moseti Joshua dena bwakiribya Ndizi TV mbyemono asumoroberio buna oyo sana ekrondete gontomera ujumbe yao asimambi ya aboni ene Ndizi TV bwansumusi mwebole amango chale katukunya kusuka gojibosio asimambi ya aboni otorina Jairus na Cynthia karwanda totwera kurwa Dazzling Center keramba bwato manyi ewe wana ngwate ana no bwato manyi mete Jairus na dana bawo kuligiririga dana aya mangana naro makena Cynthia na dana ne nasi ali gona maite enaki bakuriria mangana aya Brian Choya dana alime yumroberia tubwatibya sana asimambi yabone meri momanyi agode ana mbiyemono Brighton asamangana amaya oja wato semia sensakia lakini ekero mwana oyo obwate muchandondonsi nonyino bolema no Autism omuntu ogochandika mono mamu mwabo ekero ekenyurugigo kya madana oyo ngina machara na kitora koriri ngane Cynthia kyana musumuntu musubati ne maene na abasubati no bago kabate we na bono oyo mamu mwabo machara na bago teba igo bago igento batamanyeti mostly bago tanga abasubati family planning to tumia chicho to affect abana ababa basoka babwate disability ya akuna omwana oyo ose ninche naye twaros na kiko bayika yanga ninche bieka ya twins igonya no obare mu ninche naye twaros obare mu tali ko bekera mama nganere bieka ya abayiboli mother in laws
empress abana nabaitu tiga gotugutanga omwana oyenga yaenga mamu mwabo moleta ya nae mamu nae no muiburi yes bia sana chira sikarto ndete gukwana tujugukora na inwe oyo mwatigare madam nera cheke gara tutebi kyari birobitu ngonya kurunda bire sira basiroje yabekirubuya yabana aba ngakimosu sira basimo gutumeka asosomia abana karabaje dancing yali kwene kirina mo identify talents nande bono CPC yaja ngakimoko basomia nabo maranere baikirire ikiera ekirenga kino no gokonya abana aba babe abantu bamana uje samatwarusi mbono systems chikunya kubekwa in place actually naro chenga bono special needs children ngo chikobara assessed differently igo bono systems mbono chikunya kubekwa in place lakini anene mono normally to kutumia ya kawaida lakini we are saying ntuliko concentrate mono mwana ya manya masoma ya krasinga amanye sub mono to wake sub ngaki interest ya yenga yere sana ngiara nyale okora singenjo we want them to end up in vocational training vocational training nelinga keri ale abwata attention abwate interest na karekyo na kitogo develop kebe skill era mukonye ko karekyo ko in the future nonye in terms of job agonyango mwana nanste korosi ndagera na igeri ko kobe chef anyore ga siyo ko kore kwenye korosi ndagera as a chef that is where we focus on sawa tingina na sema ya Cynthia bono ngokora muri ngo sensitize muri community ngonya muri chinga kimwenda mashinani oroche mugusi generally turakera mugusi nerere ntokwana mono embrace ya maganaya osomanye na ya gentenge ta kirikirire rigu in another way kuna konya bari kiretiga oroche na ba change ire birengererio na abantu taketorire riga gose bado we have long way to go in 2016 na bono I think compenga this the same 20 kumaigali no 2019 tingi muna bono iga kare kwa ruko na igoro ya autism ose disability ende onse abantu bashtuka nga umwana nali muno uyu okay lakini nowadays yani abantu ba michukulia hani nga to ya kawaida yes muna chikonya kugenda abantu bakunya guchinja ba change pesa chile sana ba comentere ina aruche ba change ile birengererio na intumonto mani ntokare ko majumo nona ende tokare te aba subati na ya bambana alien ande ile tabimbe sana kwa nyarumana of what special needs tigero masubati linga bona una naye bona naye kinyara mara kiboko nyasara kwake getindi sana nigere bia mwashirikiana na mwana na yumwanya oro mwana nere korezi mwana oyo ngakirete muna taibire I want to reinforce that koru previously konyarontora ikerase awareness ikerase ikirebo lakini wonde muna time egenda takonya kugenda muna chinga kichigenda nyakogenda abantu ngonya gochaka bale wa accept lakini rende bado ntoka nitikogendera kolega siyo kugenda ibinyoro kukwanira abantu igoro ya special needs chesengenjo nabato kukwanira gaige town lakini tonyorenga asinale mali ibinyoro abantu bakachita abana nyumba imyaka 10 mana tanya korra nsake igo situation ya improve lakini nende tokenda there is need for us to continue konya go sensitize abantu ase ibinyoro kugenda na ndo mwezi ulio tegerete so watch the Ndizi TV bona mambi niko ngo kusabaiga kibia na ambassador of special needs children anye kumaito ndibwensi bwato mwana nyomba beketo mwana nyomba nabo kumukwana matenga ya mwana otalichara mwana na what abilities share and that's narara nyorobo konya public schools chire around ni muntu kakorware nabo wake okobuli ngaki around your area public schools chire oro endenere bwate unity ya special needs asengenjo umwana uri kara irwe skuru tariko bate same munarenge ekanda te tujukora sentunde yende ya kertoriga madam achiko soanere rinde sensitive asinini abantu abange ngochaka bare emirobero yokonya abana lakini babwate yokonya chibes batumeka abana barune kitega ujumi in some occasions ngoja na children's home gose asigete bina abana abambaro babwato bore magete lakini abantu batumeka
ubone kitega uchumi kia bana bari na bato bakonya kire baba tiga bajandike na kimuratebi abantu babati chimbo bina chiri batige mangana na mbara na mwana ka bwato bole magete igone kitega uchumi mete bari bakora tojakera Cynthia magoja Julius Jairus karango chikokora moroberi oyo asentundeye ngichikwalira madam mwa Jairus zaidi umanyate Brighton ebintu togokora binde n'ebintu bigotoretera ogokasibwa togwekasi ntwabanyene as a person with a consciousness ebintu birdo bwente gokora binde binde byense ukara wekomanya wikabikobugati abantu mbali tumanyete bagokora toigura abantu bagokora bagochaka nga it's a special needs school it's a children's home ende bagokora kibaros chibesa lakini serikali na roro manasa ulio ndo amini nyasaye na roro chinga ki ekokora ngirikeronge ego the National Council of Persons with Disability inkagerete nganere macho onde bwensi okora merobeli ndensi yogo tumika abana ba negetega ujumi chinga kichega ngo ikachire emanda nataka urubo sembo abo moerio ekerobo nongo chikogo lilisi asirini madam mondache atotebi goro naki akonye kire gwetera skuru ya Dustin no mwana wengake akora atwenera robo sembo imbosa mikyo ayoko rubo moerio gocha survivali bari baturigireti bari banya babato mochando 20 meteka rotally infected you are affected imbosa mikyo mborobi bokoru madam Cindy abali baito abana mbaro lakini the moment you go to school gari no mwana oyo obata disability utasaidika yani it's like a burden ubugoreti ekero gwachire school gari gwa kwandiro mwana oyo shida bwata eko reduce tafadhali tiakuacha abana nyumba soki abana ira abana nyagitari ira abana school nyagitari nabo school era abe it will be nabera ko very expensive iro mwana occupational therapy as time goes by we accept nabo ko iro mwana ye school abana abaito hasta itora abaire gato banje munabale cha muhimu panje munabale umwana umuyo mino nabako munoko mwanja n'umuyo mino nabako mwanja ibo yes Ubesano manjumuni tukorera sikingese kiga twenda sensibility studios ndito kwirana madam gochari nere igato tebina nabwato mwana obwate autism atotenga ki umwana oyi ngaki babwate na Dustin bamokonyire ase njere ya musini cha musingi twaro kwana naki abana aba mbabwate rights ikwobuna mwana onde bwensi ene no mwana akoro koro iritalinde no mwana akoro kumete mwana no mwana akoro miaka 1 mpaka 18 oyi no mwana igotari guru kunandiri etalinde na hapa bunale twenda senza bende studio na tora sintundende yaitu ya gatoto nande yomwerio asemambia ene Ndizi TV wansu musi ende kutumia SMS yao ene Ndizi TV wansu kuma Gusii Ndizi TV Ubwansu Bwomo Gusii Gusii Urban Place Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli migi yali na koronyaramba chenkor kuma MC migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu mina
magagu nga jirani asa muroberi wo Gusii Urban Blaze hashtag ya semitandao yonse hashtag yekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi twaichanire kuralia ogukwa kw'omong'ina Clemencia Nyarinda nigare omong'ina bw'omuga Kanyagusira ondieki Kimwomi oyu nainde omanyikanite buna Nyangaresi kurwa Kyong'ongi Bosaragei imeye kaunti ya Nyamira nigare muibori omwabo Nyagusira Priskila Nyakara abakobaye ing'amona Nyagusira Nyakoria Nyagusira Omego Nyagusira Kimwomi abwa bang'ina babo bare Priska Getega Nyagusira Helen Nabosibuli bunekubwateigo nigare kamati ya Nyagusira Buchabeli Nyagusira Nyakara Nyagusira Milka na Nyagusira Mandere nigo atira abana batanu no babiri abo bari Nyanchama Jafet kurwa EGTT Peter Nyakeri Trufena Hailin na Kemuma ingina moke Gochiase Ana Jeria Charles Mary Evans kurwa KTDA Sanganyi na Grace nigari ngina koro Susan Edna Samuel Lydia Naum Daniel Evelyn Kwamboka Machungo Marcela Nyakoria Evans Rogers Simeon Sylvia Ongware Masi Kennedy Flora Ondieki Emmanuel David Marceline Cecilia Innocent na Brian abachokororia baye nigobare Fidel Trevor Harvey Wayne Waylon Waybin Elvin Liam Leila Salikena Lawrence Marion na Melody ebichembene nigobare Junior na Eric asobwamo nigatira abana batano no babiri abachukuru 39 abachukuru lya 15 nomo nebichembene babiri nigasiririo bugima bwaye kabwate myaka 90 nebere omubero ye nigura rusi wenkendu ya ibara ritukuli alamisi chitariki 5 nako nigwa rituko lya Ijumaa asenkayaye asebali bonsi bakirwe n'umucando bw'ogusirirwa n'uyu mwabo nigo twarure engora yaito Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Biamana wana mwanjumo leo Ndizi TV na rekao tuenda takoba ime yomuroberi bwensa kiana katura ngese kitu katua kwa na mangana ikisem chito na kitu gusira abana baito mezi kisem no gusira abana baito ngakitora abdokina anaka tuare ngase nseberi ya Autism ngakitu gusira abana babotim abarba shine baskujibuzi anina ngese tangan tuanya rauna na barabu batakire osina barabu de have batakite konyo rights yabo oboene bwabo bakine buya banyora masoma banjiru na barabu na montonde bwenzi tode na bande bakargo siba abana abachingolika obosoku sana ina gumete no mwana gwatigo yondo ande skuru yondo kwa mutike wana kitu ande to kwa na meroberiki ko bekwa ekatware ngena sinte bono nando urasukirake nerna kwa ne side yae lakini chaira sire entutirete ko banere kiara nere styling kabisa kwa na kine binde bya bero bena tonyo na madam gaiga gender medio to balance gender bane katibe ko teba nento ande to suguma abia sana madam kwa to kwa ningo gwakiri wakiri bya baminto sama yeta nkuru kumeri nyasinga kuru nyangina dancing center for autism yes bia sana producer wa kwa nendo tabutinge gweti lakini nende naboko irorera nyiwe awatane mic yao abantu mbai gwetire tari awo ya kuru kumeri nyasinga yes Meri Nyasinga akurwane dancing center bia sana no moibori ore ya no moibori watu mwana yo menyaruka eri miaka 10 yes bia sana bwato mwana ine na tere tuata katura kwana mono for example nga dancing center yao konyire buno moibori Meri
ekero na discover thing anabwate condition nangi atagwitana na 2016 ngachaga kumwire daycare kanyara gege daycare tari gokonyeka kende ono to 2017 2018 yabo tukanyorana nawe iburi bande cause awekera togotera na mwana nabo titi mwito mwitini tukweka cause nanya kuyuri eteri tukabeka namo tukaigore skuru tukangiarinde ko korana ki toko bakonye kyera twarengere dike yetiri ko bakone ndoko bayira nyumba tubasikera lazima abana abakonyeke yeah that's why twachite bonto kacha bono moibori bono ngaki wa discover thina mwana singa kwa mroka erieta Tatiana Bosibori ena kwa discover thina mwana na watu mochando yo ikaira bono mpaka twaje dancing center baadaye hewali alisit erai yetu mwako yomo konya taranga ya gutarabia ende kerari go okumurigereri tabwatire jinero konyora milestones njire konya tarachieve like okumurigereri tari smile au wate bintu byae kwa murangiri tari kukoyu mwanzo tukavuga atinete kwa mugerie bintu takurigerereti ari gutarire bisonsogori tari gutachansi ari gutari bisonsogori bono mai ndendo ko chinjiri maiki na riora kwa na mano kiara bona abono twata tumanye ngai dancing center ngaki akonyire angani ekina kikirenge yetu mano tumanye na abana bari bari bato mochando iskari batakire bacho na baro bakonywe bono gendera sini aya tari gukwana tabwate nini mama tata tari gukundere kia sama iso bono tukacha kugo yike ke mwana ya kiari amure atei amate condition wana kera ndi kwa moire school bon ena moire school 2018 tuchagite yes ai mwa chagite bon tuchagite teri ari nyangena dancing center tuchagite Yosa nuwete na agotwere ngakibono dancing center ya chagete bono rende bakare no mwana aka bakachaka school yi nkwa tware to boba bono mete nkora kwana ndechera siku na bokora kirake mwa tware to boba ngakyo mwana mete ntotete umonta asome korwa asumugano yo bono mambia manyana mwana oli abwate of course yego set karibu sake ogo soka kwanyoro oi maji muga kuligerezi wanu yotaranga kwa okaya gacha for some time lakini togaza tukarangira ni miti umwani na tuzote nyumba meeting no mwaka lazima tokonya mugasoka isikumo konyo mwana oyo chira tikira twenderete umugano oyo atotebiri asinini abo boli mbale buna abono gwate abagosi bachingoli ngakitoko bakonyera baro abagosi bachingoli abana mede mundana robisito mwana nyomba by the way ono mwana naro nyora ogataeta magoro bosore style gete umuntu na mobisito ngakitoko konya abaiboli aba kerkena bebe ya baba tupati information yamba tamatinga ki mwana na bakonyeka na mwana orabe o gwate talent ticket number 1 besides you mwibali kumanyanga mwana na bakonyeka egento ngiri tubwate kaika kusigi korpuna stigma okonyora okwana kurike nyaro kwana nga oyo nyina machara abana mtabaku mwanya getinga tiga na mangana stigma in the first place singi stigma enere kogera part enere kogera abana baga kinyumba yo one sto atigere stigma twa banta baronge oli bwato mwana special needs katomo ikanga tomatenga kiayo mwana na bako konyu abakonyu nje nene abibo na mwa wili bwato mwana special needs number 1 is acceptance uko accepting I have a special needs child ninga tokia maana sana igongonya kwa sababu bali babwate mwana wabwate special needs acceptance ninga tokia maana sana ikaro accepting mwana na ale special nali it's a first step toward the journey okonyo mwana nguri na turasi meri bana yoto tene nga kya kitaka cha potential yo mwana wae kero bai kasen se menda singa nene egento kenda ko kwa chire so de na sinali no nesa kan jarete ngona krabana bo jokara matem to tebe 8 rastia kujagira rastia patuane se kan jarete na abana ko korobara nga assessment baja sabanya gitali bari na hayo mwana tari gwetu modero bia lakini apo bali bana haya umuntu yote ko macho mwana apo bali batari ku accept na haya no mwana na kwate capacity
atari gwanjira no jeno na nyagitari yo matena hani tari gwanjira no mu advice abara matagire bakwanirwe baronake tangira ne as male menga kibona maja korora potential yo mwana we mware condition yae lakini kimacha korona potential yae ni rasegete akima identify bono male ekero 2020 na discover to mwana na bago soma bona mwana ndebe uga discover akigo discover iri school cyafungiru tukabantu bakagenda ka umwalimu oyo mukuru center yintagante yike mainepi ingenda ka asikende ngiyo cyokoro ngwari wanjanya ngwari mwana ukoti mbamba tarusana kone abono umwalimu go dancing center acha mutego ko mbuyo naije ba stress ya dire nakiko para ngwari omokoje tugachakira buwe like 3 months tukanyora kumera kubate kala kumera kubate na baba so ya tugachakira buwe tukanyora bako agosoma buye n'abandi bose agacha gasoma buye 2020 by data ya covid yengo tawa ilikuwa baraka kwangu because hapo ndio potential yake ilitoka Iwono muka identify kabisa. Tuka identify pinga na bago soma na bago kore bintu na bando bando. Ikorengana na he bono made. Yale ko bana ngosieli kwalengi. Omwana oyo nja konya kalengi. Ya. Na ite karongo sokeska gote ya bibuli bandi ngo batei. For example nanje na acho kumusireli boni ga kangatari sare. Kya boni ga class 3 ari. Class 3. Yes. Iwon na jinji kurwali akaso regular school. Tuangete como somi tu system ya regular schools. Tukara konyara ari na abandi bose. Tukamusomi grade 1 kale dancing center. Tukamuiki grade 2. Tukaikaga iyo muntu tayo como challenge. Ngande school kwanira umwalimu nyene school agandaya marente. Lakini ekara kugenda ororante edita kunyara kwenda wika. Lazima ende tukubarokesha do teacher. Lazima ende no mwalimu waye. Ekera saa zingine ndira ara ikaranzi school ose class ime igendo abo overwhelmed ange wake kerere wono mwalimu oyo regular school tali kuchikomanya ki takomoke paso kanere kama tayo ko ngumbuye na bagocha bona akagenda yo school lakini ko mwana mbiya genderete ko sukari ujibaje like last time twali kucha ko number na kare to tiga mangana ya meeting expectation namba tiriaringi Auto abana bareng. Abana 18. 18. Yes. Kompi agenda tokara. Yo sanu manjumure no wetena eseke tutubwate na abana bali toroje namba konyara. Oikabanyare manyara bale ase miroberio ya amasomo. Julius, ngintu kige serikali tagere kobeka achairas. Ngintu kige serikali tagere kobeka erinde esukie emiroberie na gosira abana ababwato bokongu bunobo as public school no na siji private. Kiana ntuta tena abana abasi numero belike oroje na serikali tagere beke ekonya abana ba achairas. Number 1 toka niti policies cha abana ba special needs chive implemented over time. Ntoka niti abana ba special needs banyora specific kwenye amwe nare ugotaka ku access occupational therapy kino nyanga ta konyara. Ikotunza kutuera a fund ya social service fund ya abana banyora specifically medical care na any other needs chiribada ganeti era bya sana. Secondly, structures in terms of education system tuarenga achakire kobanga na wako assessed differently. Tigate serikali wente wikase according to me outlined structures chonsi pinga umwana wa special needs ekarale level nigakokorai ekarale level nigakokorai uli wente kwenda vocational training igakokenda vocational training ya special needs a government institution ibwata structure singa umwana we niga to identify talent ya ne gotwara vocational training ya special needs ya serikali ya bana baranya ko konyo singenjo talikero umwana wa special needs orabe as successful as tatiana mangana yekras and finally special needs schools chiriche serikali equipment nchira konyora chiganiri ase security ngosabanga serikali kase ego provide equipment chiri nyoranga sensory room eri abana babwate autism mune bwenta koba bintu biryons bwenta koba tige serikali nyara koba ego provide eri abana abanyale koba bagotwara a smooth learning kind of
ase skuru chiriba Bia sana Meli ekero buna bono moibori bu mwana Tatiana amubundura gorana umwana oyo ekera bwatume cyane buno oyo se condition ye ni garo musigo asende lakini abono kwanyore na mwana na wate potential na wajo konya sama tukari bosi lakini oyo yero roje na mwana oyo asigete mbado bwate roje na mwana no musigo advice kura mwe simple sami kura mwe na ande ni expensive muno moibori ara kageri na bono mwana oyo ne kera watu cyane buno oyo it's so expensive ego egarama meda anto bari bakora ngani ngento monto ningi anto bari bakora ngari bwate ani orusop na emerme of course kero wate uri tangani korolinga no musigo lakini kero wanchira ni kurume yawe umwana na wate michando umusigo yonko temole ko bake tuli kuchiga bo musigo munene kyara aige society nguchire yara kubwate siake lakini ryo msete nyomba busoro chinga ayi musinkieke na ibye kuchandikete muntu olense matama itinkike uchandite na ibye kuchandikete patiriri wanchi tenga muchando noli mwana one na bwate muchando oliga mukonye tuli kuchiga musigo muri tiri ko musigo morito Besano manjubune ngitiga bose mtwane takonyorana abana abo bwate muchando moigo sebere ekitwate na tari muchando monene muna tukagerete muchando na boko konyeka ekarotura ire kerengere na bono mwana otiga konywe osaba na batiga bakonya to ba accept as a sad none kero ngakie kera mwana abara se school naki bakote mako ko ba accommodated kwene kinna non discrimination ti as school ngo ora ngakio ko mwana ngakia ko ba se school Emil esku area dancing yende bano legior kiana banyor mwana ori bana bane kumunga kimete na bana ampatakira basemi unga kiekerba rochoyo ngaki akero kuiro mwana yese regular school ni bwene to endo te yamanye school muchando mwana wabate umwalimu oyo yamanye school asemi abana abo saba ali mu ababaroro kuzi abalimu mbale batamaite na kibago tiri na bana abatuteze basemiwe nguchire yabega siraisi na abana abandi babanjirana babaida buno bale yes bia chera sindo menta awareness ni mwenda ukorekana especially as school cha public chugate special needs section program okonyora abana abande mko stigmatize bara abana bare special that's a very common thing nanyana se binyoro they copy from what they see nanyana se binyoro bitu tiga serikali kore awareness era ngari nonyana bari head teachers ngaki you have a special needs section ya school yenu. This is what is supposed to happen. Bakabana bakuru awareness baterunga abana abani ko bale special in their own way, they are special in their own way as you are special in your own way, so that to reduce stigma as a school chiri. Biasano manjumuri karondo je producer wandene biro bitu biaire jara gejita gajedre sano ibere asikiand asijinsa isato jabona mambia awandene abie kumbire otomendrange komia sinini nata kana chaira stukolera lero ikiana na boto kurangera ntoro nanga kibono na boto dancing ni ntoro nanga kibero berkimo abekire lakini mata mbosa mikibono okulu general advice uchi sonde bwenzi umoiboli omoke monene ora toke na bwato mwana oyo amorende nanda arore na bwate talent mina as a talent ya Tatiana nili kwenda ntba rojo abwate kabisa erili koterale apart from mama somo amangana beauty a beauty. Yes. Kore na bara je ato na boro je na bao jogoro ma beauty na bono intuto komesa abago to meska arole na ki tuki abere kabisa gona bware nurete ko support yo mana Tatiana kendi gions kendi gions intenko na nani ko lazima cause na mubegede na role the first priority pesa ngeo ko moyo ndito ko somye society skaki abana aba nabaitu mbawate potential tobakoni yes abairi riri tanga barumpa kuirire tumete abaina bago jabara abana barabu chinsali match nakibar ba kuirire mail kari mwana Tatiana kumusira bale medena bonyo abantu bado babate posiri ngo nashukuru sana cause bampo yani baire tum bamwirite muno mwana wabo saa zingine ndino like my mom wante yema tu mwana yetali unayo yes
igomba posirete bamusirete biyo Biesana bosembi bwa mweri gocha sumwa jubiro turiri wana mambia asomoroberio twari kwana igoro ya autism education ani gisemi cy'abana nabo bale it's equal kabisa de banyora gisemi cyabo tadi no batige na banyora na magosa bosembi bwa mboro bwa mweri asemambia boninga meli tumakona se Jairus tukole jege ntonda tebe kero wa discovery michandi mwiri nyagitari kwanza anjirana accept yes anjirana ngaki mwana wina wate michando kurwabu nari uranyari kumukona tigantu sikera abana nyumba tubasoka isiko basoka isiko kyagera abana abaitu eliswali nkuraburia abantu ndiringa ki ekera kwa musikerera nyumba mambi na mambi yende toiyo mwoja kwa musoka kuru nyumba ali amukona onditayo tubasoka isiko tubahoki society nganere tobanje buna bale na barabuna rimete baguyanja ngakikumbe na intu nabantu kera na barombo bate feelings buna tobwate yes Biesana buno bosemi bwa media rasimambia bone wante ngenda se Jairus nera robo sai bwa mweri roto kungunta morobirio nande ange kande Yabona sana Breton mane yabona sana ko twali bagiri ndeli tunyale ko batoko kwana na fans ba Ndizi TV na bali bategerete kuru andonsi ime ya Kenya na isko ya Kenya yabona sili bagiri singa njamba bagana rotoko takandeli twanyara ko batoko semia bantu na twanyara ko batoko ikera bantu abange banyara ko bakumanyama ngana special needs advice ya nego soba semi bwana sa on the buensi actually kero monto nelinga abana aba number 1 they are special na to ataibire on the buensi watu mwana wata special needs na media ataibire number 1 no accepting mwana na special na naga neti obokonyi kwanyara ko kumanyanga obokonyi bana bwanta kumambara biko garanya gitali akaru assessment kara assessment kumanyanga condition kiabwata specific ekara kwa manyanga condition kiabwata specific na bakunyara kabako ko sema gono munyagitari nga oyo abwente korora occupation therapist oyo abwente korora speech therapist kana kwa manyere ko bana kwa ngesa bali ko konyo mwana we anene mono pi munyagitinga tiga tutige pia mangana yo korka bana babana namba machara number 1 na ande number 2 tiga tutige stigma eliyo konyago kokuna nago kokagamba abaibuli ko sabana aba asibinyerbeto na ande number 3 tiga tutige mwibuli ko kwanyorira mwana na abwata special needs tuata banga nyagitari na abwanta koiru ariyo bokanga ko sobo sabigo sandons endeli nande kentogere Cynthia kwananga mother in laws na chikamati ngoba bale brutal sana abairiyo konyara ngoba bale bako migabana ose amate amate konyara bongo korabaliki konyara bale bagatayibyo mwibuyo linga seitagente kinkeye kirigente kenegia sen tukana manganayo takonya bana bayo Biesana Cynthia na majigo ni meri na regente nataka wote bana kweba gente kingiri ko borogi abandi ba wote ana borogi Borogimboy gente kingi yo kenyuka ekiri nsingi yara ko banga kenyuka tangalo toda no borogi lakini tedi kenyuka igo tari borogi meri ote tari borogi ana buto yo kwana ya mangi by the way manjumuri na wakirembe mrekro kwa baime yumuro biru pensa ke bona mambia kiro mondo ne special mete bandro barambate bobe aki kiro mondo ne special igendo kigo diva ne need timaito sena beko wakabekira bia sana we are all special what differs is need dio da getenere na timaito sena salia ina kiro mondo ne special Joshua na bara veda itaberna Joshua te tokore kiro mondo ne special by the way in Kenya in the world but igendo kigo diva ne need kiota gete at that particular time Manjubere kwa kirambia mwana kero kwa baime yumbro beri buensa kya litukuria Jumatano tubera litukuria angyo litukuria Alhamisi katuka twaliria machikaito na rali akobekwa anenditwa ndwa kwa nategoro ya rights ya bana bado kesho na butura endelea na wakiri kibara cha studio to rights ya bana bado nitakuja kumulisa na autism bana aba mero beri bado tokero kubekero kiro motora bwata iko asenjira ya bene ene Ndizi TV bansu twarenga na Dorcas kema na toko banera somoro burubensa kya asenjera bene cyo show tanero ko be producer ito kwena kwena mari gune chibi chago jira asenjera bene to mirani ankyo bana potama odene ente kene gansri ya sanki ko to keme ya Ndizi TV nero bansmusi eriane Brighton Makoli.
Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asebirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo bantire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Burera ya rumba Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia Burera the really rumba nostalgia nege ntoko igukego so apaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano nibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Burera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Enye gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chokisi niga ukumanye buna niga nkanyire guchezemo ya Nyankongo barabare ni skuru y'uburuso ya Nyankongo Primary School opposite Nyankongo SDA imeyumu chokisi na bugwa kisimi eriyuborokerariwe ase namba enutisano na ibere isano nemo kianda ibere inyisano gusumulikiriri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center ubugwenia uregene. Chinsa ikomi nenusu gwikenseyemo ya Maragoba kere Jumapili nechinga kichumurubirio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Mosani baba sinasa igoro kegima nomorendo
Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomoroberio wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Bibilia. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twenyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyomorobio ogosoma kwebanjiri amatera aliugusaba nabo igabateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa Wate tariki na nche mokokoti chose vukela Jumapili chise 10:30 mpaka ense ya moya maragoba tomo cha twari tariki kere Jumapili eliubwego